from Finland and Joha will be arriving in I think arrived already. Yeah, they're arriving. Yeah, I think by tomorrow they will go to Aceh. Yes, and then also very soon, Irwandi will go there, and then also the wife of Billy's wife, Talia, you know. She will be going to Aceh and Irwandi. This is our advance party to work together with the EU monitoring team. And then also Tengku Muhammad, our Tengku Muhammad, and all his our friends with him. I think about 5 of them. Six, yeah, will be released on the 22nd. And then for that matter, we have already assigned at least 3 persons to the monitoring team to go back immediately to Aceh and join Irwandi with the EU team on the field. And then in the meantime, Tengku Muhammad and probably another one, we will try to bring it here very soon. And then all the other prisoners of Acehnese, prisoners in Java or in Aceh will be soon released. So we see there are a lot of things we have to do in the region in Aceh. But perhaps very soon we have to go back to Aceh. Yes, very soon. Yeah. Is he ready to go? Yeah? The best, huh? Yeah, that's the best we have reached so far for this time. Yeah. Are you ready? Are you ready to go back? Yes. We will bring the flag. We will make sure that you go in style. You know, our flag will be raised in Aceh. Officially, they will raise in Aceh. So there are so many other things. 209. Yeah, 2009. 2009 we'll have our own party. Orang perunding senior di Helsinki memperkenalkan tamu-tamu dari Malaysia kepada wali negara. Muzakir Hamid, adik ipar Dr. Zaini Abdullah, memberitahu wali negara barang-barang hadiah yang dibawa dari Kuala Lumpur. Gambar surat khabar masa bodohnya. Ini atas Financial Times. Cukari. Good. Yeah. This one first. And we have ini dari Sweden di sini. Ya, wartawannya tapi tak sayang dia wali. Ya, ini letak itu beli. Dari Sweden. Ini bahasa Svenska. Ini bahasa Finland. Ya. Ini gambar urung di Aceh, hotel Kalen tengah teken, ni urung di Kalen di Masjid Raya Bandar Aceh. Jadi urung senang sama mandu, urung kampung, jawab Masjid Raya. Nah, beri raya tu. Thank you. Ini sahabat dari US State Department yang di Pujo tentang apa yang adanya berlaku di Indonesia. Ya, kalian ini. Ini yang baru-baru dekat. Assalamualaikum. Di Finland. Finland. Kita kan? Bantu Bangsa dunia. Orang surat khabar seluruh dunia mana lebih sentuh 50 bangsa dunia.
Ya, bang ya. Olehnya Presiden Antasari, olehnya Menteri Luar Finland. Menteri Luar awaknya kedua, olehnya awak Indonesia, awaknya dua minister, olehnya dalam wakil EU, European Union, yang duta Inggris. Duta Inggris. Jadi yang resmi tak juga. Hanya reception madu hanya wakil-wakil daripada European Union tina nyalain, awak kementerian daripada Nagro Finland nyalain. Nyawatenya untuk tekenya tanya ijo interview gambar di wartawan untuk dunianya, olehnya tapaju lunch together, state lunch. Mau jamuan yang dekat palace untuk governor Rusia. Jadinya, official Finland's government function building. Jadinya tempatnya yang di kegedanyo. Ya, yang sabuk-sabuk kehormatan kepada Aceh. Yang baik. Olehnya duta Malaysia pi naik duta Malaysia. Hanya soal lainnya tinggal yang bawahnya dua. Ramai kan? Ini ruangan dapur yang wali negara jadikan kantor. Makanan almarhum selalu diantar 3 kali sehari oleh keluarga Bakhtiar Abdullah dan Dr. Zaini. Sering juga makan bersama di salah satu rumah dari keluarga ini. Terdengar suara Malik dan Muzakir menceritakan bahwa komandan security yang selalu mengawal kami ketika menunggu flight untuk kembali ke Stockholm di ruang VIP di Bandara Fanta meminta bendera GAM yang selalu kami pajang di mana saja kami berada untuk kenang-kenangan. Ada juga yang meminta pin dasi GAM. Jadi tunjuk ke mana orang ini lagi cok gambar. Muzakir menunjukkan pindasi pemerintah Finland yang dihadiahkan oleh Sandra, staf Kemenlu yang selalu mengatur jadual dan keperluan logistik kami. Sudah original kan, sekretari daripada Kementerian Luar. Tapi tajam-tajam. Foreign Finland, Foreign Ministry Finland. From Finland and Joha will be arriving in I think arriving in Jakarta. Yeah, they're wrapping. And I think by tomorrow they will go to Aceh. Yes, and then also very soon, Irwandi will go there, and then also the wife of Billy. How do you feel the first time you arrived in Aceh? Well, that our history has been everything, and we know everything like that before. So there is nothing more that I need to know more than that. So that the spirit and the happiness of the Aceh is just like before, and that is what you want to know. And do you have a special message for Aceh people, Abu Syed? Well, we still have what we do, what we want to So do. many things for the future of Aceh. And we hope that all the Acehnese. Saat disinggung mengenai pesan khusus kepada pemerintah Indonesia, ekspresi Hasan Tiro mendadak berubah. Hasan Tiro memberikan jawaban singkat, tegas, namun syarat makna. Do you have a special message for Indonesia government, Abu Syed? Well, they have a different story. Sakit terbukti yang bernama itu bukan Aceh Sumatera National Liberation Front. Kami pejuang Aceh Sumatera National Liberation Front AM dan Tentera Aceh Merdeka masih melanjutkan perjuangan ini sehingga Aceh merdeka, dan dunia internasional pun mengakui keberadaan kami Aceh Sumatera National Liberation Front.
Pandangan kami pejuang Aceh Sumatera National Liberation Front AM dan Tentera Aceh Merdeka itu hanya kepentingan kelompok. Petinggi mereka saja yang berdamai. Sedangkan mantanggam di lapangan hanya menanti janji kosong. Tujuan pejuang Aceh Sumatera National Liberation Front AM, pimpinan Tengku Hasan Dikiro bukan untuk MOU produk gagal, otonomi khusus, partai lokal dan sebagainya di bawah Undang-Undang Dasar 1945. ASNLF AM sayap militer Tentera Aceh Merdeka